Hallelujah. Hallelujah. Sanibonani bathandekayo. Muhle Jesu. God is good all the time. Hallelujah. Siyabemukela labo labaqala kuba nathi. Ngakagama emnesibongo. Siyabonga nanonke bathandekayo kuba khona. Siyambonga uNkulunkulu sasiholile praise team phansi uhlelo. Letinkonzo donke lesasengcekito uNkulunkulu anibusise bazalwane. Hallelujah. Siyadilungiselela ke njengoba sikashito mabhalane ukuthi tinkonzo tema Easters setithutane asidilungiseleleni ke bazalwane ukuthi nje shelele ngala ngendazi eMcozini High School lapho sibe sihlangene khona kulomnyaka sikhonda uNkulunkulu kumnanzi nje ya. Hallelujah. Le poster sibasithumelele manje sibaqimile lapha ngathi makubese kuyafa yini. Ikhona iposter lehambisako letinkonzo sesibone lethi ikhuluma umthetho ngekwehlukana kwato mfundisi Mamba mfundisi Dlamini mfundisi Singwane mfundisi Mnisi Dokotela Mnisi mfundisi Shabangu from FEA lapho Thandweni nalabanye labaningi mhlawumbe labangaveli kule poster ngenxa yesikhala. So kasambeni siyofunza abathandekayo sibonela item ikhona kule poster. Ithi into le team bazalwane. Abayathi bazalwane le poster. Ukhona lo nayo le poster phakamise tinyawo. Awani yathi le poster athi ibhalwe kuthini? Nisabuka. Awu lesuka lithu. One purpose, different roles. Am I correct? One purpose, different roles. Asambeni ke siyuva ukuthi yini le purpose? Yini lama roles? Hayi ma roles. Anza khona ma roles lemabhanisi. Mnanzi lawo itena shukela. Ningawadla mina ngitsanza lawo lawa. Abhakwe yabana shukela lamnanzi. Asambeni ke bathandekayo la ikuthimleni kula ngendasi lapha nje. Siliftane, sibhadalelane, singashiyani sendele ukuthi nabani ifike khona. Siyokhonda inkosi, alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Ngicela sifunze amavesi lang 3. 1 Corinthians chapter 11 verse 23, 24 na 25. Khumbula Jesu mhlengi ngimkhumbula malanga ngihambe ndlelele Ihuma lesisuku ngimkhumbula Jesu ngimkhumbula Jesu ngimkhumbula malanga
abantu bayomangalisa uNkulunkulu bayawuthula khona lezulwini bamangala ukuthi sibekwa yini khona la khona kuphi bazalwane laba abantu kobabhora kubasezulwini babhore nje sijayive thina bogamane kubhimba kwethu bona babe benjani la eceleni manje babhoreka lela siyakhona ngoba kuthiwa lena siyohlabelela manje uzofuka lena ukhalo ukufunza kuhlabela so le uthi awumeceleni kwabantu tombhimbela nami ngeke ngifune eceleni kwami hayi ukwathi kuhlabela wena benkubona lesontweni uyathula khwesha amboma ngale ngicela sifunze ke bazalwane lama verse lamathathu 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 25. yes Ngoba mina ngakwemukela enkosini lokho lenganinika kona. Kuthi inkosi Jesu ngalobo busuku lathengiswa ngabo wathatha singwa. Wabonga wasihlephula wathi lokho ngumtimba wami lohloshilelwe nine. Lokho kwendeni kuze ningikhumbule. Ngalokufanana kwathatha inzebe emva kwekudla kwakusihlwa wathi lenzebe sivumelwane lesisha lesentwe ngengadi yami. Yendani lokhu ngetikhathi tonke naninatha kuyo kuze ningikhumbule. haleluya ukhona lona New Living Translation NLT lo kwendeni kuze ningikhumbule Do this to remember me. Between God and his people. An agreement confirmed. Oh, bazalwane. It is confirmed with my blood. Do this to remember me. As often as you drink it. Do this to remember. Kulungula busise kufundwa kwelivi lakhe. Kubesikhathi siyavuma ngabe ngiyasho ngithi wayehlatshwa njengemvana azangenso Wakuthwa yekinhlanhla tilungiselela sisati khutsata ngekuta kwemkhosi weliphasika umhlaba wonke utawuhlanganyela ukhumbule kufa nekuvuka kwaJesu. Ngiyacela kukhutsata ngamunye wethu nelibandla laNkulunkulu ukuthi akungabe ngumkhosi wekufa nje nekuvuka kwaJesu. Akungabe ngumkhosi wekuthi bazalwane bahlangane babonane bajabule kubandzawonye, but akube ngumkhosi lokuqala etinhlitweni tethu ngamunye noma ngabe ukuphi la ukhona noma ngabe wendani, khumbule Jesu. Alibonga igama lenkosi.
kunengile kungabe engcondweni tethu njengoba silungisela nje kuye kuthimleni. Sibuke emuva sicabanga lo mnyaka pheli kwahamba kanjani, lo mnyaka leyo bekuhamba kanjani, ngabe kutahamba kanjani lo nyaka, ngabe utabakhona yini bani, ngabe ngidambona yini bani. Maye ngajabula uma ngentiwa naku nanaku, maye ngengiphatheke kahle uma ngete kwendeka naku. Kusazula konke engqondweni takho, engqondweni yakho, sabuka athi unayo imali ekuyakhona, ngawulala njani khona, kwendekani. Cela sokwende konke ukhumbule Jesu. Alibonga igama lenkosi. Khumbule abantu bazalwane. Khumbule Jesu. Njengoba asho Paul. Atshela labazalwane athi nami ngakwemukela enkosini lokho. Kuthi the night before Christ was betrayed, he took bread and broke it and gave it to them and said, "This is my body broken for you. Do this in remembrance. Do this to remember me." Alibonga igama lenkosi. Jesu indvodza ekukhunjulwa abathandekayo. Jesu indvodza eqatshama ngaso sonke isikhathi. Wedwana. Usekhaya, usemsebentini, usesitaladini. Usebandleni isihlangene noma ngabe ukuphi. Jesu indvodza ekukhunjulwa. Haleluya. Khumbule banje bazalwane. Khumbule Jesu. Umbhalo wezenze uthi wesitukulwane saDavide. Khumbule Jesu. Uma labaseKorinte balibandla leseline disorder, bese kune disorder eKorinte. Khonda kwabo sekune manyofonyofo. Lenye yetinto Paul labakhutsata wabakhumbuta kiyo kulesikhathi sebapartaker ku Holy Communion. Ubanika ke indlela yokukwenda nesizathu sekukwenda. But lesizathu lesikhulu sakho uyathi ukuthi Paul akasho ukuthi khumbulani Jesu wabethelwa. Khumbulani ukuthi Jesu wafa. Khumbulani Jesu wavuka. Khumbulani Jesu wathengiswa ngubani. Uthi wathi Jesu yendani lo ngetikhathi to ningikhumbule. Khumbule banje bazalwane. Khumbule Jesu. Empeleni kuhlangana kwethu lokusila namuhla kungenxa ya Jesu. Lokudansa lesikwendako. Hlabelela lesikwendako. Thandaza lesikwendako. Uthi khandla lesikwendako. Kushiya kwethu tono. Kushiya abangani bethu. Kushiya ihlobo tethu nako konke kungenxa ya Jesu. Ngako Jesu kufuna simkhumbule. Ngolo mhlabeleli athi ngimkhumbula uJesu umhlengi, ngimkhumbula malanga onke. Uthi ngathi ngamkhumbula bese ngingahuba ngihamba nje endleleni. Ngibe neluhubo letinsuku tonke ngoba ngikhumbula abantu bazalwane. Ngoba Jesu ngamkhumbula kuba nendvulo ongayikhuluma ngaye. Ngeke umkhumbule Jesu bebetele ungakusho. Ngeke nje kukhamba kumuntu akukhanze ukuhlalela kubuthe ukuthi ungathini ngaJesu nwa inhloko ukuthi ungathini ngoba kunengi Jesu longamkhumbulela kona. Uma utelo ngamkhumbulela kona Jesu ngoba akakwendeli lutho kwamboni noma wathi ngaye. Haleluya. Jesu indvodza kwendwa njani bathandekayo? Yekukhunjulwa. Indvodza yekukhunjulwa. Uthi ke kubafunzi bakhe Jesu mapholi nasakhotha lapha uthi sekahlephulile isinkwa sekathethe inzebo banika uthi kwendeni lokhu ngesikhathi tonke ukuze ningikhumbule. Ukuze ningikhumbule. Haleluya. Chito ngathi kufuna kube ingcenye yokuphila kwethu, kusingene lamizweni ethu. Khumbula Jesu. Uyathi umkhumbule Jesu ubona ukuthi uva ungathi akekho, but wena njani bazalwane umkhumbule. Umkhumbule Jesu uthandazile waqela lutho wangalitholi, but sekwendeke konke lokujabha kwakho ukuthi ngiyajabha ukuthi besolo ngithandazela this thing but sola ngiyitholi, but ekugcineni kwakho konke bese uyamkhumbula Jesu. Sinoma ngakakutholi inkosi lokho akushintshe lutho ngithandile
esiphambanweni. Ngithanzile. Ngoba asimkhumbuli Jesu ngoba kukhona into lesithola la kuphileni kwethu nje, but simkhumbula ngoba Jesu usithandile esiphambanweni. Usithandile. Mkhumbule Jesu. Haleluya. Usike Paul wathatha singo wasihlephula, wabonga, wabanika wathi ndani lo ngesikhathi tonke kuzenele njani bazalwane, kuze ningikhumbule. You know, kufa kwa Jesu akuzange kube ingodi. Ngiko nje lapha esiphambanweni makha iqala athi bathethelele ngoba abakwati labakwenda njani manje. Because bebanga understand bamba ukuthi bendani nabahlukubeta Jesu bamshaya bamthatha bambeka esiphambanweni. Bebacabanga ukuthi kuphelile ngaye angithi bazalwane. Ngiko nje ba celebrate lengubo takhe baze bawushaya inkatho banikana lapha kwahlekwa kwabamnanzi babiyele ekhaya batshela abantu ukuthi done ngale ndvodza le. Bathi qhamukele indvodza bathi ngiJohane yamcela yahamba yamngcwaba ezwe ispeak usemathuneni soda ubola it's over ngaye nebafunzi bakhe bebangekho nasimbethela bekusele nje bafati lababili labathathu nabo bakhala wabatshela uthi engabe ngikhalela mina dikhaleleni nine na Peter lobekakhona ngasalandzela ugcine sekasethuka it's over ngale ndvodza sesiphamba isemathuneni kuphelile ngaye but ngicela kusho lamhla kwakungasingodi kufa kwa Jesu kwakuliplan la uNkulunkulu ngenxa yethu nawe. Bebangati ukuthi baphumelelisa iplan la uNkulunkulu. Haleluya. So ke sifanele kumkhumbula Jesu. Simkhumbulelani Jesu? Simkhumbula ngenxa yemtimba wakhe lo wahleshulwa ngenxa yethu. Simkhumbule ngenxa yengadi yakhe leyachitheka ngenxa yabantu bathandekayo. Ngenxa yethu basifunza la ngenhla wahlephula singwa wasuthatha inzebo wasilena igazi lami yezivula lesisha lesendole labanengi lokwene njani manje kwendeni ze ningikhumbule. Simkhumbula Jesu ukuthi wahlephula wanikela umtimba wakhe wahlupheka washaywa wafa kufa ukubi lokubuhlungu. Simkhumbule Jesu ukuthi impilo yakhe azange ibamnanzi mzwasenyukele esiphambanweni endela mina nawe. Simkhumbule ukuthi kwachitheka ingadi yakhe nabamshaya kwachitheka ingadi yakhe nabamfaka umqhele kwachitheka ingadi yakhe nabamgwaza ohlangothini. Sikhumbule Jesu ukuthi wahamba wangcwatshiswa kwesigebengu ngemlo ngathi akanamsebenzi but iBhayibheli uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Bathi ngabe sengiyawabona lamasotsha lawa bekaphoka umphukuta umsizisa mhlokoloda mzwane sikeva simemedelo kuseni kwekuthi uvukile. Masilenyela buka lelinye lathi ngakavuke lo. Leli sifunza ngale viki liphelile kwathiwa simo sakhe sasingaseninjani manje. Sasingasabukeki. Umtimba wakhe wangasabonga noma wemuntu noma wesilwane buso bakhe buhliphekile impilo yakhe njengasanake ngasasilutho basi nabaqabanga ukuthi angavuka ayini lo mlo nje sekahlisha itiwe wendiwa konke but bomake babemedela ukuthi noma ngabe ufa nje but wenda njani manje uvukile. Mina sifale kumkhumbula Jesu. Ahluphekela thina nawe. Jesu nanjani bathandekayo kwasihluphekela. Sihluphekela. So kwathatha singo wasina njani bathandekayo wasihlephula. Anti katsende singo sasingasiko yabona. Ozwe wathi ukefika uthi lwambile babambe singo bathi hlephu bathi midlana. Mhlomeli wayini bathi natha. Lophila. Ngona Jesu iBhayibheli umtimba wakho wendiwa kanjani manje wahlishwa. Umtimba wakhe sawuhlishwa ngakabuhlungu shito evingile iBhayibheli athi azange nje anqengwa Jesu kuthiwa ibuya lapho wena Jesu ake sikushaye imvimba lengitheni usayivuma lento yakho asikushiya lenqani kuthiwa washaywa waze wababede emandla ekwenta lutho. Umsoli Peter nasambuka bathi nawu umunye wabo wathi hey lo angimadi mina lo Konke kumsoli. Ngoba abethi abuka Peter aqaba ngeJesu bangahlephula sikwayitolo. Abuke lo lapha athi no akusuye lo. Angimadi lo. Angimadi. But isifana kumkhumbula loyo Jesu loyo. Abefela thina nawo alibonga igama lenkosi. Banikela umtimba wakhe ekufeni ukuze thina senenjani bathandekayo sisinziswe. Waqitha ingadi yakhe esiphambanweni kuze abe nesivumelwano lesisha nabo bonke bathu. Uyabona lesivumelwano lesizala lesi sasinelibandlulo ngoba iBhayibheli lithi sasisa Israyeli nje naNkulunkulu.
but lesi lesisha sesethu nawe thina emaswati, thina belumbi, thina emashayina, thina emandiya, thina emakhosa, thina mashangane, name it. Sesibale sivumelane lesisha lesi. Ngikwathi sivumelane sengadi yami lesisha lesendulela abangakanani manje labaningi. Uthi ke kwenteni lokho kuze ningikhumbule ukuthi angisasiye lo yaNkulunkulu. Kwesivumelwane lesikhethako but bonke abantu babizelwe kulesivumelwane. Bonke abantu babizelwe. Hallelujah. Ngokuthi Jesu indvodza yakwendwa njani bathandekayo yekukhunjulwa. Indvodza yekukhunjulwa. Nasikhumbula Jesu bathandekayo, asikhumbula ukufa nje kwakhe kuphela, sikhumbula John 3:16, for God so loved the world that he gave his only son. Hallelujah. Sikhumbula uthando uNkulunkulu labanalo ukuthi umhlaba wonakele, live lonakele, bubi bugcwele emhlabeni. Kunakuthi uNkulunkulu athi njengoba ngakhuluma kuNoah ngathi ngiyabhubhisa, athi nyalo angibhubhisi, uthando lwami liyakehlula, and uthando ngeke ngilukhulume angilukhombise, ngithatha indvodzana yami lekuphela kwayo ihambe yofayifele abantu. Uyabona into le ukuthi umuntu angayikhona le nto lena makezulu. Thatha umfana wakho uthi akawufafele abantu. Kwake wehlula lo myemanga ku 1 Kings ngathi mang chapter 16 liBhayibheli, mang chapter 3 liBhayibheli lithi bavuke ekseni babanga lo mfana. Wathi lona wami nalona wathi wami, yaseyithi inkosi kulungile ngoba niyabanga, akabuye la. Bathatha lo mfana bambeka la, wathi akubuye inkembu. Wathi wona sosha hlahlela usukela yophuma phansi, bese lona uthola ipeace nalo myathola ipeace. Wema lo myemanga liBhayibheli lithi evumhelo, wathi noma ngabe kuyendeka wami umntwana ngeke ngimnikelele lo makelo. But uNkulunkulu kwampita athi ekujuleni kwelithando lwakhe, athi noma umhlaba umfulathele ukhonda athi Thixo uNkulunkulu labangekho, but umhlaba ngiyawuthanza, ngiyawunika indvodzana yami leyodwa. Ngabe sifanele kumkhumbula Jesu. Safelwa thina bathandekayo. Sena njani bathandekayo? Sihleli lapha nje safelwa. Inakafela ngalabalungile, iBhayibheli lithi wafela Toni. Wafela Jesu bantu. Awamva umhlabeleli wena. Nakahlabelela thina wafela izizwe zomhlaba. Fela umhlaba wafaka ufalo kubuhlungu. Uthi ke yendani lo ngekhathi tonke naniphuza kuyo ukuze nende njani bathandekayo, ukuze ningikhumbule thando laNkulunkulu. Luthando lonjani lo lisane ehluphekeni. Luthando lonjani lo lisise siphambanweni. Luthando lonjani lo Jesu akahlatshwe, ahleshulwe, ahlupheke, bese lithi iBhayibheli wathula njengevambi ngobaguzi, wangawuvula umlomo. Kwaze ngoba sekufeni. Enikufa kwelihlazo, kufa kwesiphambano. Ufela Jesu kufa kwelihlazo. Kunemuntu beswathi lo mfishana lo nomkhaba. Naye ngumthanzile. Ngifisa ukuthi manje umakholwa nguye abe nekuphila lokuphakathi. uNkulunkulu usithanzile bathandekayo. Uyabona nje kunabantu abahlele etonweni entabo lamhla ngathi bakhohliwe ukuthi kunendvodza leyafa esiphambane ngalenye ilanga yalenga emthini. Hluphekile. Hayi ngoba beyonile, but ngoba ifele emaqala ethu. Uthi ke Paul, yendani lokhu ukuze nende njani bathandekayo, ukuze ningikhumbule Jesu indvodza yekukhunjulwa, wafela thina nawe. Wakufela Jesu. Ubose bangabe sowuyeva ukuthi impilo seyakwehlula, ilingothi yakwehlula, imikhiba yelivu yakwehlula, but ukhumbule ukuthi khona indoda yafa yafela wena. Ukuze ube nekuphila lokuphakathi. Ligama layo ngibani bazalwane? uJesu. Hallelujah. Uyakubusa Paul kuRomans chapter number 3. Nakathi uNkulunkulu wamnikelela ukuthi abe inhlawulo ngengadi yakhe. Le nhlawulo ke yemukeleka ngekukholwa. Yemuleka ngani bazalwane? Jesu mkhulu yathi waba inhlawulo yetolota kubani bazalwane? Wakavuma umhlabela yathi wahlawulela elamicala nezono zami wayesithwa ngothando oluyisima waye ngithanza uthi ke le nhlawulo lena bathandekayo Paul akhuluma ngayo ithi yamukelwa ngani bathandekayo ngikholwa. Uyathi ngeke senyamangala nje umuntu nasabe nenhlanhla yokumukela livangeli phinza adlale ngalo.
Phizeni njani bazalwane? Sikathola ivangeli uNkulunkulu wamkhulula etonweni, wamthethelela etono takhe, wamsinzisa, wamenda umncane wakhe. Phinze ende njani bathandekayo manje lento? Adlale nga. Ayisinje ukudlala le. Okwamvolo umhlabeleli wasewayelesine athi ungadlali ngevangeli. Ingwele lenzaba le. Yafelwa nguJesu. Ivangeli ayisinje ukudlala nje. Simbe ukudlala ivangeli bathandekayo. Ivangeli likuphila kwethu, liphethe liphakathe lethu. Sindwe ukudlala. Haleluya. Yena sifale kanjani Jesu bathandekayo. Ikakhulu thina lesisinzisiwe. Lenzaba ya Jesu yekufa kwakhe lena, ufasa ngasikhumbule emalanga onke. Simemete. Tshele bantu. Haleluya. Khona indoda. Leyangena kanye enzaweni lengqolengqwele. Ingakaphathi ingadi yathi imbuti emathole. Kodwa phethe ingadi yakhe luqobo. Bese uthi kungako nje asuzela kuhlengwa lokuphakathi. Na ufunze Hebrews chapter 9 yakhuluma verse number 12. Cithi ingadi yakhe Jesu. Ngongistele vephelile. Le salvation yethu la inkulu lento le. Inkulu. Kufuna siyiphathe ngemnono, siphathe ngetandla lethu letimbili. Felwa thina, safelwa nguJesu esiphambanweni. Uthi ke yentani lo kuze lento njani bathandekayo? Ezisaya kuma Easters asiko akusumkhosi nje weminyaka wemikhuba ukuthi siyenda nje but sikhumbula Jesu lo wafela tono tethu. Haleluya. Uma kubeka kuphi Maria ngesikhathi Jesu ayobethelwa? Abangayivuma lento le? Nenhlanhla Joseph ngwalapha bathi besafile. Mfana yakhe uyahlupheka. Haleluya. Ngibukela hlekiswa ngaye enyuka endzaba. Bona abantu bamkhafulela. Mina ngambuta nje, uthulelele Jesu. Uma iBhayibheli lithi beka ngabi thatha ingelosi lethi ngikhuluma lethi 10. Not only to destroy labambambile but to destroy the world. But wathula. Fela mina nawo. Thula Jesu. Wathula. Lesikhathi bathi bayambuta ngaphendvula binze. Lesikhathi bathi bayambuta vela siyosho kona. Uthi ke Jesu, Paul uthi manje mende njani manje uJesu lona manje? Nimkhumbule. Haleluya. Sifanele kumkhumbula Jesu. Sifanele kumkhumbula. Wakufela nawe. Bosi nase udla tono. Ubhaqile wethwana. Sayine weyikude lo ngibonako. Akholwa kangiboni, bazala bangiboni. Ekhaya bangiboni. Fundisa kangiboni. Nabani abantu wathi ngiyakholwa kangiboni, but ukhumbule ukuthi Jesu yakubona. Ukhumbule ukuthi Jesu wakufela. Abengafeli kokuthi wesabe umuntu. Abengafeli ukuthi wesabe libandla. Abengafeli ukuthi wesabe umfundisi. But bekafa kuze wesabe uNkulunkulu. Uze ube nekuphila lonke naphakathi. Malibonga igama lenkosi. Uthi kwenteni lo ngesikhathi tonke kuze nende njani bathandekayo. Ningikhumbule. Elenza baya Jesu lona sine betive first ngasiphatha ngetandla lethu totimbili. Ngoba vele iBhayibheli sasingena uNkulunkulu nje. Sasingena themba. Lithi bese indvoda yolahlwa. But Israel nakafika kuyo. iBhayibheli lithi azange amemukela. NgoJohana athi wathi akubakubo kethe bakubo bangamene njani manje? Bangememuke, wasuyaguquka Jesu waguqukela kubetive. Asinakabhala Luka encwadini ya Acts athi manje lamanye emagala ajutshwa kwase kuthi enzaweni yayo kwahlunyeleliswa wena. Elamagada yajutshwa uNkulunkulu wabona ukuthi uba Israel akamfuni wasuyaflathela wamkhweshisa endleleni wathi Israel ngoba ningifuni nine sengiyawufaka betive. Uthi ke Paul kufana neligala lelijutshiwe lahambe la yawulahlwa kwasenzaweni yalo kwahlunyeleliswa lelisha ligala neligala ngithi thine betive. Bese sidlala ngelivangeli. Sifike ngemusa kaNkulunkulu lavangelini. Asefika wesideserve. But umusa kaNkulunkulu wasela nathi abayingcenye yalombuso wakhe. Uthi ke Paul kubaseKorinte yendani lokho ukuze nikhumbule bani bezalwane? Nikhumbule Jesu. Khumbule Jesu. Ngicela kusho kube singakathandazi. Mkhumbule Jesu.
Manje njani bazalwane? Umkhumbule Jesu. Umkhumbule lathi tinzo ndatibala bese siyathandaza. Usipho lesihle semusa lesivela kuNkulunkulu. Haleluya. Usipho semthando lesivela kuNkulunkulu. NgoJohana athi uNkulunkulu walithanda live kangaka. Lithanda. Bese lithi waze wanikela. Nikela ngendvodzana yakhe. Khumbule Jesu uthi usipho sani bathandekayo selithando. Number 3 umkhumbule Jesu. Uthi uthinte bonke labayawukholwa nguye noma basiphi sive noma bakhamba kuphi umhlaba bonke. Hey. Wathi mina ngalesi sikhathi ngihle ngiqabanga ukuthi ngihle kumvumela umfoka Vilane ngangakhuluma ngaye ngalinye ilanga la. Ngathi Vilane wakwangibuta kumshumayela wathi usho ukuthi lezulwini nabani uyawungena nakangaphendvuka. Angilayela lo munye bekajume ngekusonzana. Ngathi la ngaphendvuka naye ungena wathi sibe naye le ngathi sibe naye le wathi ngamane ngingayi. Wathi ngamane ngene njani manje? And God is unfair. Ngokuthi ngathi ngiphethe kahle ngehlwa nje ukukholwa bese lezulwini ngiyamaceleni kwalo. Hayi ngamane ngingayi. Wakhohlwa ukuthi whosoever. Ngalesi mncaba ngathi mubi kwendlula bonke abantu emhlabeni but nakakholwa nguJesu siyawuhlangana nabakithi ekhaya siyabe sinaye. Siyawuhlangana naye ekhaya. Sewusikushumayela kwaba lukhuni man. Uyathi makehla mina ezulu ngathi siyobona namkhwanya. Uthi uyahamba nawe lapha uthi uyahlabela uyatshekula njeke litfole makezulu uhlangane nagama naye atsha uthi jabula uhlangane lo umnyolo wathi sizowule room ngcono ngibhekeleni ezulwini ngiyoba matima uNkulunkulu uyawusita ukuthi singakhumbula emhlabeni lathi besinjani ngoba siyahloka tingelo besahloka la ngisathana ezulwini wathi awubuke ngoba noma ngibani uyawukholwa nguye nalobo ngamfuni nalobo ngamkhulumisi nalobo ngamthandazeli nalobo ngamfiseli okuhle uma uyawukholwa nguye uyawudasa eceleni kwakhe lasifika khona umuntu siyobona mkhaya yakho yalizulu ngoba mathimba uNkulunkulu vele wenta kona ukuthi nasisuka lo mhlaba lena uyawusiguqula sinika imvelo lensha ngoba ingeke ilunge lena le bese yawukhane emathuko la leyo nancedo asomyadansa thatha la uyakhumbula zonke indane emhlabeni bese kuthiwa wonke uyakholwa nguye abe nekuphila lokunjani bathandekayo uqinisile ke lo mhlabeleli athi kuyoba mnandi kuyoba mnandi yoba mnandi kuyoba mnandi yoba mnandi kuyo siphelele sonke sesiphelele sonke sihle ekhaya ezulwini. Khumbule Jesu ukuthi usipho selithando nesemusa lesivela kuNkulunkulu. Ukhumbule Jesu ukuthi nabani wathi umenyelwe kulesipho uba uthi kulona lo yokholwa nguyene kuphila lokungalani manje lokuphakathi lokwakufakazela Jesu ukuthi avume ukuthi intimba wakhe ukuhleshule hlupheke afe kufa lokubi afe siphambalweni achithe ingadi yakhe afe ethelelwa aphukudwa abidwa ngemagama but iBhayibheli lithi wathula wafa Jesu wasinasa afile ngelanga lesithathu wavuka kwamangala umhlaba kwamangala bonke abantu kuthiwa baze baqala kudizelana babhadalana kwathiwa asifakazeni ukuthi akavuki bafunzi bakhe bete bamtshontsha ebusuku bahamba naye akekho lapha kwabasimanga bokuthi lenguzaguza bebakhala ngayo bafatile ngakichithwe ngubani ivukile inkosi yamakhosi. Hayi ngothi ngabe ngikhona kulawo malanga ngilobukela man. Basaphika usuvukile basangenela boma ke so usuyavela Jesu sabanitshela abafunzi bami siyawuhlangana kuphi manje? Siyohlangana eGalili. Obathe Thomas uyathatha lathisa lapho uthi haya ngikholwa lenvolela wasuyefika yela ngoba khanze bavala endlini bagcwele kwesaba wathi ukuthula makubekini wathi Thomas ungubani wathi ngiJesu ngimi lo wase uthi Jesu Thomas ngeke ngikholwe ngakabona emanqeba iBhayibheli lithi latandla wathi buka Thomas ubusisulu ukukholwa ngakaboni
Khumbule loyo Jesu loyo. Cela ukugcina ngalokho. Umkhumbule ethi uyabuya masinyane. Uyabuya nini bazalwane? Abuya masinyane. Then Jesu uyabuya masinyane. Amhlabelele nje basemhlabelela sidansa. Tibonisa tonke tithi Nkosi yethu masinyane Jesu wena njani bathandekayo. Ami ngiyathandazela sinakabuya Jesu angikhanze ngimile enzaweni lefanele. Ngalota mtiboshwe ngeliqiniso. Suba sami sivikele ngikholwa. Hloko yami nginempantitshe yesinziso. Inyawo tami tilungele kuyawushumayela ini bazalwane. Livangeli lekuthula. Thandazela ngoba uyabuya masinyane. Jesu uyabuya bathandekayo. Yabuya. I-praise team ihlabelela ithi uzovela emafini. Ephethe ini bathandekayo. Phethe imchelo uyabuya Jesu. Futhi ngeke sicele ukuthi alubuya bese ubuyiswa ngithi. Futhi ngeke simvimbe ukuthi ungabuyi Jesu salungisa but iBhayibheli lithi uNkulunkulu uyawudecide ngalelela ngathi Jesu salibalanza. Salibalanza. Ukhumbule Jesu uthi uyabuya masinyane. Haleluya. Enasabuyile Jesu. Dokethi insizi nekuhlupha kwala mhlabeni kuthi awusala khona. Mhlabeni sesihleti naye lena ibalwa neminyaka. Nebusuku abukho. Jesu uyabuya masinyane. Umkhumbulele lokho. Angathi wena ukuthi uyakukhanza kuphi? Uyakukhanza wendani? Phila impilo lenjani? Abe sebashona apha labavangeli. Bese uyasithandazela sesiphila ngicitha lo. Angathi sebashona apha labavangeli bebashuma bahlabelela bathi mzwane Jesu abuya labanye uyabakhanza bashayela imoto athathe lolomnye kusalele lomunye. Athi umvangeli lomunye bekangala ngikhaba labanye babe behlamba lagwane ngazulu khaya lami afike ngithathe lo mshayeli isale lebhasi nganani manje ingenamshayeli ngoba sekabuyile masinyane. Athi Jesu labanye bakobe basila ejeni bababili balekelelana kuthathwe lomunye kusalele lomunye. Labanye bakhanza basendlini balele embhedeni kumnanzi lomunye akholwa lomunye akakholwa kuthathwe lokholwa kokusalele lomunye. Ngoba uyacabanga kusasiya khona ungena nomngane wakho ushishimba naye namuhla. Uyongena nemkakho ofaya naye namuhla. Umuntu lomhlabelela athi mayibe ngayami indaba angizakhele kule nqaba le. UJesu wena njani bathandekayo? Labanye bakhanza basenkonzweni kumnanzi kushunyayelwa kuhlatshelelwa badansa athathe bakhe basale badansa. Ungathi futhi Jesu bekuya ngami abeyabuya bakhanze bahlabelela athi izovela emafini ivela ibathathe bahlale bahlabele izovela emafini. Ngoba uyabuya masinyane. Khumbule Jesu sona njani bathandekayo? Uyabuya. Labo bakhanza abagibela imshanyelo bayoloya. Angivasikayo mina athi ngoma sathi nathi Jesu thola iBhayibheli siyawukhanya. Siyawumangala moyeni mani mandize labo imshanyelo. Kanti abantu uyaloya. Sobuyile Jesu. Ngiyasula isithombe sasibona kaChannel S mine siyawusibona ngalelo langa. Bemthaloya ngoba na uloya mshe ngibatha ugogi. Uba nje. Wajesu wena njani bathandekayo? Uyabuya. Lokunye bakhanza beba. Baye ungathi bama ngomhlolo awuthi useba ukuthi bha. Ngoba Jesu wena njani bathandekayo? Mkhumbule Jesu bathandekayo, simkhumbule Jesu ukuthi masinyane wenda njani bathandekayo. Uyabuya. Lo Jesu wasifela. Lo Jesu wahlephula umtimba wakhe. Lo Jesu wachitha ingadi yakhe. Lo Jesu wafaka buhlungu ngalinye ilanga simkhumbule ukuthi uyabuya emhlabeni. Ngabe wena uready yini ukubuya kwakhe? Indlela yena ube ready ukubuya kwaJesu ukuthi umemukela beyinkosi nemsindiso wempilo yakho. Ushiye tono, ushiye bubu, ushiye amaqalo, ushiye konke lokungcolisakho, uphile impilo lengcwele. Lobungcwele kuyoba kuyona magnet yethu leya ukuconnecta nemngcwele baNkulunkulu. Mhlali kilongo ukhala bese moya lo ngcwele baliphawe ukuthi akahambe nalona Nkosi akahambe nalona akahambe nalona akahambe nalona. But kubantu abamukele Jesu oba inkosi nemsindiso wempilo yakho. Ungakhohlisi ukuthi uyahamba nakubeya Jesu ezwini ngoba ude sonke nePentecostal.
No. Usala abantu magama lamnanzi emasondo. Ufuna ukusho amasondo ebani? But akhona amagama lamnanzi uzubone nje ukuthi lesondo leli Trinity kuphelele uNkulunkulu la. But abantu abayosala khona lapho. Uyabuya masiya. Cela usithana Mkhumbuleni Jesu bathandekazi, mkhumbuleni. Simkhumbuleni Jesu.